ndabasuje cyane bakunzi ba Rwanda TV, reka ndifurize kumeza kuba neza aho muri hose. Abatameze neza mwihangane, ntago ibihe byose bihora bimeze kimwe, ntago ibihe bibi bihoraho kandi n'ibihe byiza ntibihoraho, birasimburana. Rero mbaye ikaze kuri Rwanda TV nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero ngiye kubabwira indege zose ziri mu Rwanda, ariko ubwo nimvuga indege ntago turi buvuge ngo kajugujugu, oya, ntago turi bwinjire wenda mu za gisirikare cyangwa ikituye kuvuga indege za RwandAir, indege nyine z'abagenzi za RwandAir. Ushobora kuba zitari iz'abagenzi ahubwo zitwara n'imizigo, zino za cargo zitwara imizigo. Nazo rero navuga iz'abagenzi mukibaza mutse izitwara imizigo zo si indege. Ni rero ngiye kubabwira indege zose u Rwanda rufite cyangwa se za company z'ikigo cya leta cya RwandAir. RwandAir ni ikigo navuga ngo kimaze igihe kinini. RwandAir yashinzwe mu mwaka wa 2002. Urumva ko imaze imyaka igera muri 23. Niba sindi umuhanga mu mibare ariko ndakeka ari uko. Ngiye kubabwira indege zose za RwandAir. Abantu benshi babumva indege za RwandAir bakumva ko ngo bazi ko RwandAir ari imwe, kandi RwandAir ni indege, ni company yitwa RwandAir nyine. Ubwo ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ingendo zo mu kirere cyangwa se gishinzwe aviation. Rero ngiye kubabwira u Rwanda bundi muri make, RwandAir ifite indege 15 z'abagenzi n'iz'imizigo, zose hamwe ni 15. Indege ubwo ngiye kubabwira ziri mu moko 5. Ubwo rero ziri mu moko 5, ariko ubwo zirimo 15 nababwiraga. Indege amoko ya mbere y'indege ni indege ziri mu bwoko bwa Airbus. Zino Airbus ni 3 ziri mu bwoko bwa A330. Ubwo urumva nivuga ngo ubwoko bwa A330, ubwo ari A331, A337 gutyo. Rero izi ndege za Airbus ni 3 ziri mu bwoko. Indi ndege cyangwa izindi ndege ni Boeing. U Rwanda rufite Boeing 7. Izi Boeing 7 ziri mu bwoko nazo bwa 737. Ubwo n'ubundi ni Boeing, ariko nanone zigiye zitandukanye ku mibare. Ngira ngo urimo muranyumva neza, biragoye kubyumva ariko mugerageze. Nyimvuga ngo ni Boeing ni 7, ariko zirimo amoko atandukanye. U Rwanda rukagira none indege zitwa Bombardier, Bombardier CRJ. U Rwanda rufite Bombardier 2 ziri mu bwoko bwa 900. Ubwo ni 900 n'indi mibare igiye itandukanye. Bombardier rero u Rwanda rufite ni 2. Hakaza indege yitwa De Havilland. U Rwanda rufite De Havilland Dash. U Rwanda rufite indege za De Havilland 2 zirimo umoko 8/400. Ubwo nyine ni De Havilland ariko ziri mu moko atandukanye. Rero nizo ndege nababwira, ni indege enye ariko zifite amoko atandukanye. Zose hamwe rero ni 15. Mutaza kwibaza ngo mutse ko tubona indege nyinshi mu kibuga cy'indege cya Kanombe zaba ari 15 gusa. Indege ni ikintu kiba gihenze ku gihugu, kandi u Rwanda ni igihugu gito gifite n'abaturage batoya. Rero izo 15 zikorana n'izindi mpuzamahanga. Ntago hari company y'abanyakenya ikorera mu Rwanda, hari iy'Abagande, hari iya Dubai, hari iya Turukiya. So ni indege rero ni amakampani menshi rero abakorana, ariko indege z'u Rwanda bwite ni izo mbavugiye 15: Airbus, Boeing, Bombardier na De Havilland, ariko ziri mu moko atandukanye. Mwakoze cyane gukurikirana mu Rwanda TV, ngene Nyuma Frank nk'uko bisanzwe.